Kakinhuan the Kit Cancer Care ringkat baka True Work Enterprise ka bahaba pa ka mau ngap Multipurpose Cooperative Society minta kasi ka sipaw trek kala lingkat aja apusau kalawan ben bentep pat ba ka arpunyo trek kala lingkat aja apusau kan peloy ya ka Cancer Care Concert Hamadan jaga School St. Paul's High School Midi Stadium Marbisu habakal na gani kasingi na kalyang bawel disun ubade unong aikdian jaga ni kinhuan ulong magajing peloy gani concert kan long kum kalat ban penmi bisa nakabenta ka jingtmu babha jang kakinhuan banirap ikibrio kakinhuan the Kit Cancer Care kadai kabrang mission kata hausnam aja apulai bakathong jang kakinhuan kalong mat kini aikti jang kajingirap shakilong yang kibedok kibama jingjar nakadaw jang kajing pang bampong onguba weldi menganak kalian True Work Enterprise kepada kawan di Isnak mereka mengap Multipurpose Cooperative Society Limited de como spokesperson ini play di baru beda namta de isu kuman penting di baru kekeluan pangilong berembok panyo ekdekala penetre lambat ka the Kipok Cancer Care Foundation kemudian kejitu kebahaban ajirap ikilong jing beduk busuk berkeduk kibamat kejin denjar nakada jong jimpang cancer tinggi kalau bani terelang lu penolong ya kini kecing tunggu apa pada sekawe lu kedar kalau idon kejede kebejan ba iba kibak pangkan IRG barem balaklat no jongka relevan te kumsi benta ban kerja ya kini kekam mangi kumka society nilai mencurlang ban ngesnok tilang bakani kenuan dan wangi penong ya kini ka ya ka concert for care cancer haka Skilling Heights Park arjara besar kebangi pulang manosnem habos nang marbisu kini kedeka benta kepala saki yagi katu kanengon ikai tor kisempien paponam coba jela bentuk yai Jesse Lindo i Rizal Rome i Ram Suciang kami di Brian Genevieve Nongrum i Bahun Marwen Arlene Yaupnya Pak Naupna kekenuan different matters iba Josephus Thongni Batke Kweru tinggi dah berkajik semua berkharu yai Dr. Mazel Ampri Lindo bedai menteri kuat kekia bedai ru yang melihat congkalan berkrak konsulsi bakloi ban kerjaan lem ini hamai dia berkena kekam isung ru yai Reverend Father James Shela bedai ru Presbyteris congka Marbisu berkunjung principal juga St. Paul's High Secondary School bakloi ban ajibet ini bangin penong yang kena kalumpung kena konsert Hapo School St. Paul's High Secondary School Mini Stadium Marbisu pada semua guru yai Emily berkurang jungi iba pion sudah apa pada Emily jungi pada kunjuru iba Ahmed Balindo Emily cukup mainan pada Chairman juga State Penipuan Island yang ketika ketika yang berkesan yang ini habis diberikan. Isungur yang kesenang marbisu mau kena kepala ajimbet ini ingin penuh ini kekam maka agar kesenang kunjuru ya ke sardar ya ke imam marbisu berkawai. Teban kalian jungi lom kekenuan ke society True Work Enterprise kunjuru pada kesenang mereka yang mau ngap Multipurpose Cooperative Society Limited. Ikut semua yang ibarat kipan senang jaga apa gendong jadi jaga senang berkunjung di kapsal baru semua bantuan bantuan kerjaan yang ini nak tak kena kekam nak tak kena dijipu bawa haji kaji dalam kalang jadi kipan baru kena kesini dalam kaji kerja ini wait kamtane ya itu bilong yang longsan di bawah yang kena kajinya nak ada jangan kaji pang kepala ketak sisa babun melang malang akan kita jelas. Di ke Kipok Cancer Care kedai kekenuan kepada mission kata ke aku tarik urisau hajar ahulai hanong lembak like umkra siwong ya kebala seng dakika tu kat ni kidkot kibadon keju kejing tumu bat katong kababha ban kene yang kuti jenyara Shaki long yeng kibaduk kiba ma jing jenja nakadaw jong jingpang bampong cancer. Tang dakabor isa henrei
haki babun kiliang bat kirukong bat amtang ya kinong pang henre bat yaki bahaya hasem ru kumju ti ya ka mentang ni don sangot kidukot bahak matam bat khatwe ngot kidukot senrok ti kani ka jingmut babha kalawan mi na ka jing persat musim da uwei samla ramba ubadang sudah plano haka arkau tarik unaila haka senam arhajar arkuwei na ka daw jong ka jingpang bampong kabala tak sisa yang yang kesem ka kurem bagi kon kiti uba kit ya uba la jutep kum RJ kit la kit kit udairu radio jockey bapau nam jong ka FM station Red FM 93.5 Kabala Seng House Name Ahaja Ra. Di nama kata ngikum ke foundation rekat bat ke True Works Enterprise kabaha apo ka Maunga Multipurpose Cooperative Society Limited. Ngia trailang man belong da ke cancer care concert Scaling Heights Park haka apunyo tarik ugelalin kot Ahaja Akusa. Hamadan Jong School, St. Paul's High School, Mini Stadium Marbisu. Kung kala panpilmi isang nakabenta ka jingtmu papha jongi banyarat ya kipriyo kibadon shisha ya ka jingyarap jongi bakani ka konser lakershan radba da i Dr. Mazel Antorin Lingdo imentri ka kot ka kya bat ibadeiru i MLA ka lat umkra constituency ilang kloy bankershan ini hakabayadei bakani ka kam Hakani kesni in sawan ru ban pensingan yang ikut isyong penor badon burom chief guest ringkat bat iba fantin lakadaw ibaderu embassy badon burom jom ka latungkra constituency kum usembun kongsan guest of honor kumta mangi kum kekenhun de kitbok kansuke lembat kemaungap multi-purpose cooperative society limited kakot awares no bhayapi baro kinong shnong jong kajalla babhin wan mat krishan lem yami na kabanta kani ke jingthmu ka babha ka jingdon ka jong phi ha kani ke sni kan long ka jingku ya titu ki long yeng long sen ki ba ma ya ke jing e na kani ke jingpang bashe dan ini persan berapa yang kita di Dr. Mazel Antorin Lingdo di DMI bersupport dengan program Panol kata baik kita ki jingeram ki perlok panagi ki bayi tujuan buat kerja ini bagi jinok senyap ki ke bagi lain. Kena ke tiket kan di entry fee. Ke tiket kalau ni nyimde tiket rumta dari museum beda entry fee atau tu pesni ke yang saya perlok kedai live spot tingkah si nanti baik but si spot sampur nanti itinerary nama kedai ke charity program no ni support be cuma bangi bagaimana government kependet ba bon ki festival kam sabha ni bede bagaimana belum serious issue di persangnya kadang tentang empat approach dari in persangnya approach di program foundation idang shusdam menta Ida Shustam Mutai di Foundation di Juni kali dari first program kabani belum ada kat jing trailang marka GWE kabahap anda jong ka Maunga Society te menta kali Ida Shustam ya kali Foundation Juni kali first program nata kadang nangi syahmat ina ya hadu menta ni pas dah ke statistik Juni tambah kat kum kajing tip ke Juni pibaro ina trai badan hangi ke jengal Juni kiba mat ya kali kajing bangkong Nanti baru jangan lagi triu yang pertama, baru mana lagi triu yang lima ekor Jepang bangkong. Di nakatnya juga foundation nangi Jahmat yang sedang melihat suki yang wan kampung hilong yang kita dotcom cisai kejengra kejong ke foundation. Dia bilang pengen persang berbuat kampung itu diberi kebaki belak sisa berkesan. Nama mikwa ba kakak jingtu jang foundation kalau ba mikwa ba kini ban mi nakatuka Jepang mo, kimday bersyong ban sak tu Jepang, dekin mi na tu Jepang, instam nangi syakmat. Hadu mentang empat dua ekor statistik empat ya dulu, suki nangi syakmat.